chung television zone ba mi goi de thor ni we asai anyway tong guest thai anyway rock mi za tong ophthalmologist Dr. Anthony Kamson mi goi na ari cham ko Dr. Anthony de hai Dr. Anthony ko sa na mi goi na roi ta thai na bam thi ni ko ma Dr. Dong Lam ko ni thai bu hian ni mi ni na bam gai ko ma sa lo po tam bi ni don tha na azu tha na thor mi cho tu mi dang ma sa lo po I actually a guy thor ka thum me the long sum awang khol to me te ni khau te bam me the khau tre poli na ko bam thau me ko tai ko maximum bam thau te na the ni ko na ra kha the tam pi nai the na ka nai ni nai the gai ma na ka nai the na kuma atau hai kuma doctor dong line ko hai kong gula ko ophthalmology sa mi hai de bui cho kuma hai de bui line ko jam na de bui tek su kong cho to mai de kuma details ko di sa lo ophthalmology hai ta MBBS medical graduate ni sam tang le na khore na kai mi post graduation su kai de ba kang kho ni khau te anu ra ka me subject sa pita the ophthalmology to mari na mik tong part ta kan the ni mik tong nai rau tong na mi ti kom na ni mik tong line anu ra khawai sa ta ophthalmology subject hai post graduate sam kai ba kang anyway sam na la pita the atau hai thai lo ni me hai me ko na roi ni tari na ba me mi to question hai mi tong common problem se to bui cho to me dang ma sa lo tau khang suno to most common problem is a complaint suna ba me hai na to ra ka the computer vision syndrome sana the dry eyes happen the make hai phui mi sa be ta the ni anu ta screen time me gai khang the ko tho any laptop sa tho TV sa tho anywhere am going to class sa tho ni TV screen sen de ko tho dry eye tong symptoms ni screen time tong se symptoms so pa ina gai the ta ni hai ko the ba le na tho nai gai de ke ni na se recommend su leng mo hai de the kuma mi tong dry eye tong treatment hai de bi thek su tong tha hai tong dry eye tong treatment hai dry eye ma khan nai ni mild su me nai moderate su me nai severe nai mai thai ti lai na puni kum nai gai de nai me tho ni nai me ro ko ta anu re na ta suna dam re na lifestyle changes ni ka sak su bita puna re ham ngani mild khan ri pu sak nai the moderate khan nai the severe su khan ka treatment ko kum nai tho nai ngam de ni ta doctor in a lifestyle change kong kan se nai tu mai tun de ni anu we tong eye health hai anu we tong daily habits le lifestyle re na ti ka bu bam tung jo damage hu tong so tu mai te kuma details ko tin hai tho kum the rai ka thum sai go he outdoor games na gai the ni rai ka tho ta mobile phone mak te ka tho ka ta to most of the games na the phone ko sana the pang tong he nu tong green environment ni ground sana to mi sar ke raw te ka to maximum ta herina screen time gai kene sai to mi ka to kum soi te soi moi te na the sabam he ta allow nun ko ni ka bu mai gai khi na ba mi na ni kuma hai hai ti na ran mai na sa lo ni ni allow nun screen time me ma raw ka yo disilya the parents and advice ka sai ti lo no na ta allow khang sabam he allow khang hai allow he anytime ni free phang ma ana ni moi the mai na ni moi the ni kum phone to kum sin moi de the ni kana hai tong ka gan sam to manu pe khaw sin to me de the ma sai limit to ma kha ni nu pe khaw phone ni avoid so tho ni za mo nu mi lang na ti zaw tho ko mang ka bai mi lai nu mi lang te to kum ni lai ne kum allow ge phone zaw the za mo nu ma zaw the sai to ni kanu tong zaw me the ke allow ge zaw me the ke zip na zaw me he ka thanu ma khan dai na kum zaw me ja te ni ole kanu kum gang na zaw me nu ma kha se nu pe khaw to nu kanu re zaw sa to lau du na zaw na me te screen TV dai mo kap na zaw to ga mai ko manga phone sin ko na na sin mi khanu ma khe dai na sin mi khanu ma khe jing ko jaw ma khanu ma kha se ni light he some adequate su mi ta ka nai the jaw ni sa ka dung na sin du mai na ni ja kha nu the tho mai phone ko jaw de TV ko ka pa na ja lo kha ko mi the ne soi me ge mai okay allow nu ko he ta hoi naked eye ro anu go kan thai nu gen ni kuma ta naked eye ro kum jaw bom du ni dai dai suggestion ko mai ka se ti lo nu mai na ba he build the jaw da allow nu mi ka boom mi da gai mai pa ni ko mai powerless spec ni powerless spec is haba me ta hai kling sai tho nu re glass ko screen time pa ne gai sa to blue cut ni ko me ni nai ki mai tri effective su hak bo to mi tho su hak mi tho nam ga nang pa na sin gai thu mu gai ni ta ke kum anu re na blue cut lawai sana phone kum jawom de to mi kum soi moi de hai ko ni na ni kuma atau hai rai khudar na kum sagang mai kha carrot le pumpkin gnu tu mai meat gang anu ai dong eye health kang ga ye tu na sa ba mi hai ka chang dai or just chum na sana ba de rai khudar kum sana gang ba mai pot just a meat dai tu mai dai hai meat thom ma kha ke an taw carrot kno gran vitamin A saro gai the mi khang anu mi vitamin tu sagam ka ko mi de vitamin A na me pa the ni taw hai ka mi taw sai to gajar ni sa ba mi tai ko ba vitamin A na mi to vegetable bo tu to gai the tu mi ko to ni ma khatari na mai zing ko hai ni team lai ko lari pai thai phone taus doctor ni sa lo the phone mai mit ko hai
phone dạo mấy cái mà cái mà là ripa mấy những cái bu mồi đài kabu mo de mai he ni anu de rai ko thiam em kang no botuan pa me hai mai na kabu the ko le na headlamp lo le na table khon ga lo na bai mi jing mai kabu the se ganu sa de ko na gan gam khang ni gan ka na soi to make he stress raw na se advice cái gì thì lo nụ bây giờ người làm nó study làm nó xin số nó bảo mấy students ở chỗ những hôm nay như mà hay là advice cái gì thì lo advice sai lem ko ni lo do ta ke bai ni mai dan ka zaw la na lem lo to gai mo bai ni sumit ngam le na lem khon dan na sumit mi concentrate su na sumit ni mix train gai ni nai to na sai mi to sam mi ni mà thao cái tăng đó họ mình sẽ khai thai eye checkup hay nè ở dù rắc su không có gì này bộ tụi mày đã kabu bầm bên đi nè ai mix tao hay mix kabu me ne allow tong nai te gan thau tong part device su ne ni kon allow ko tong tho sai to anytime 6 month to 1 year ka khone kon ga sari power hai tao ti lo me 3 months ko change su me nai 6 month ko change su me nai 1 year ko change su me nai ni kon ko tong requirement thai lai na ai run ma mi po re sana me ka sai tho ka tong fixed timing ma ge ni fixed timing ma ge kom anytime khang sana api su the api ba the aspect run ma ka sai to kum jaw no the 1 year ko no 6 month ko no 3 months ko no kon tao gan thau tong gan ka gan thau tong roughly ni is 1 year ni 8 months to 10 year ka 1 year ka ko ni kum change su ra be cũng mà tao hay spec khá là run lâu cân mày hay mid hay guide đài cũng có hay spec run me glau boy he for example minus run me kang bo he ni kum run sui na run ni tho last just for example minus 3 2 ni kum nai me go he at least 20 years tang tho make tong growth pum non thai lai na ni gai to gai kang ta de ti me kan ko ro lo ma ge sai te to kum after 20 years tang nai na sa tum nai zut nai pan the tao gan thai sun na 20 plus mà nó có bu có mày nun trong có bu zut hầu mặc zut ni 20 years tang power kum nai kam te tum nai zut kan the mà tao hay mix hay cả bu the thì mày hầu mốc mày tao na học mốc mày mix hay cả bu the sai thế WWE symptoms này symptoms hai akharina mix khar ai direct how me sam khanai thani hai ti so the plus screen oi minus screen mai dar kanai mini kuna ta power round me gore symptom ni na kum se pi su mai pi ba mai migraine ra mai jaw sang am mai ni kum jaw kang kra na mix zip kai me ni hai te tong symptoms go tao hay allow nun buni gan thai nu bre nu tong mid hai healthy su na lo khang hai ma doctor ri tao doctor sugang mai ting sai thi ni ko ma advice ga sai ti lo nu ma ti lo ko advice me guy ko sa to glau go he ni screen time to ti rau pi ta de the ni anu mainly outdoor games sana tho kono tu dar ka na mi lang na te ti jaw khang ni hai khan nai the kono kanu muk me ki soi de kabu de sa de power he jaw na ru lo kha ko manga ta kharina ta ona to na go ren as ai how me sawam chin aram supply san lo sang lo me te ni lo sang to for example -1 do ni me te after 1 year ta na -2 pa go da te si how mo mi pot strength nu jaw to power pa ko ina si kom jang ka mai dar ka nai te sa ti ru lo te tho time to time check up su tho kum sui te kum sui kang ko ta normal myopia go tong kai te normal gai de kan de se ko na ganda we khani moi the ganda we khani na kum screen time ko ne kum ganda reduce so pita de the ni reduce so le na ta make tong vitamin kun we ganda we ne se antioxidant nai mi go ni pu hai 40 plus 45 tang ni sa de pu marang ko antioxidant tu lao ko le na kan ne make check up slow ni mainly ganda we tong mi some the cataract ni nai the tang ko na glaucoma nai the he ko me go de ai he aga tong complain marks na ni I just once a year to I ko mi nai bo sana check up sun dar ka nai the se kuma cataract sana pat ne zeng na ni atau gan thai lu cataract problem kan kum nai na ba me hai the we take surgery su na kum lagan tong cho hai tong process ta ding ma sa lo cataract hai tau thu advance pa na su the ni cataract hai ai tong basic salon ni mi gan da we to as I ami haw me leina the sa me khanai na ni cataract hoi leina the ke anu ting kum thailand na gang bi po de na ni anu sampong gam gom na ni anu long khona mi mix sian kiak ni muang gang the na se kom na hai te leina to la ni nu e kom asa ting kum gang to ne sa la ni no na ni kum jang khre na hai te to anu ne ma sai go ni te kum after 60 50 city na te gang ni moi sin de ni kum jang khre na ta surgery ko tho kum final ka to treatment surgery moi the ngau thong khau rap to ko spec re run anu re asai 1 year khoni 2 year khoni sa me khon no ni ke ka tong stage kha tang ne na anu run mam se how ma khe te mai te operation su ni tong the ni kuma kha darina atau doctor tong mi tong clinic ho hai ni kan tong facilities tung loi te we nai bo tu mai te ni sa facilities na mi te me na thon ta mi tong ni ta cataract tong to kum goi nai gam de thani cataract tong ta pheco sa mi nai the pheco sa me key hole sa na mi ni ta cataract la pan mi jani nai the manual kum nai moi the kon he glaucoma kon to ni thon da glaucoma surgery nai thum suno the ni bai me kon hai ta han kha moi tong
มีไอสเต็ปก็เสียมมีชั้นก็เสียมโหนดไทยแต่นี่นะนี่แต่นี่ก็แต่นี่ แต่ไอสเต็ปก็เสียไม่ให้นี่ side effect ก็ไม่นายบ่ให้เดนนี่ side effect ให้ทุนไหนทุยมาแกนี่ส่วนทุนตะกี้ก็ตัว complication ซ้ำมันก็ใช้ได้ซ้ำไม่ซ้ำมันมีนายก็ใช้ได้ได้ที่มัน complain ไม่กดอัปเดตมิกก็ส่วนทุนมีลิมก็เสียมเลยนะมิกสวยหลังปนิสัยตรงทุ่มมาแกต่อไปไอสเต็ปก็เสียมันก็มันก็ส่วนบ่ไม่ได้นี่aesthetic เนี่ยฮาวายมันครั้งนี้แต่เด็ดที่ทุatau gan thai nu ni suna ba me hai de bi su de na jo to mai de ni ganda wore mainly suba mere na kanu da hawai khana ma khai kanu mig ganda wa de mig gi kai gom rap de na ni mig in rin rak thang ngam to mi na de ga sa de kai gom liam ngam de na hong mai tun sa mi na the ni ga sa de mai go in su lang na hawai mai de na ni hai tong factor na hai tong eyelid surgery su mai suggest su ni da ai gan thai nun da or ganda nun ta ka tong sa mi tho ko mai ri na mainly cosmetic kuni cosmetic the ni hai de na ma me atong sam de vision ko ngai ma khe a me ke kai liam ngam ne thana mi rak mi nongai men ret the ko mi nai the thani kum ganda we ne kum su me kai ma ke okay thon ku the ko ma khap liang be kho ophthalmologist akhat su ni me goi de hai ni ko man medical students sun goi khani advice ka ti na ti lo nu mai de ne kum ti lo ko doctor advice to ophthalmologist hai ka the subject to pai na ni ka the skill na me subject to thani ma sai go la ni me kum la nu de guide de pai na ni some headache thum ma ke sa beta the mainly gynae surgery kum na ni pai na stress ko thorau the कि सर्जिकल ब्रांच of bizang skill thonai beta ne skill nai le na kum sa suina so to branch pai na gai de stress ni night duty ko ni pang na ma ding so ne ba me ga ni to night le adu le da le ne anu ko ne na thonai de ke ta ni light sumai ne kana kum subject to pai na gai de ni ta tu mo ni kan do ta ne yang ni boys kan on ne kan on la no de kai mi da thon ku the ko ma Dr. Anthony dong clinic te ni ko ma gai na la lo bom the ko na dong future endeavors ko ni chung television back thang with the best wishes deep thank you